Ата-энеси ушул таза жүрөк, аруу тилек кичинекей нариселерибиздин чакан байрамдык кечесине көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Бул коңур күздүн коңгуроо үнү кечээ гана мектеп кособосун аттап жатсам, жыл айланбай туруп эле Алипе китебин окуп жатабыз. Келгенде жетеледиң билим көздү жарып күндөргө, атапа деп жаздырып анан окуту, адамгасын таныткан сен болдуң Алипе, сенсиң Алипе. Алипе майрамын тоғып отырабыз. Силер сүйүктүү Алипе китебиңер менен коштошуу алдында турасыңар. Силер Алипе китеби менен билимдин эшигин ачтыңар. Алдыда дагы биз биле элек, үйрөнө элек көп нерселер күтүп турат. Шаролмоган көндүктөрдү сөзүлөрү жаратып, сабактууга үйрөндүк. Саулыктар сөзүмө кулак салыңыз, бир серпилип калыңыз. Алипеге арналган бүгүнкү кечебиз. Мектепте Алипенин майрамын окуп билип бүттанып 36 таңганы бастыр саат кароо анан көзө баштады. Жаңылмачка үйрөнүп жакшылады жатты. Көптү билdik биз окуп, Алипе менен доштошуп, сезимдерди ойготтук, оюбузга ой кошуп. Ушул Алипе китептерин сөз башы жолуктургандөлөргө жомогу барып көп жакшы. Тыңбасам, мектептеги шашамын сабагыман дышалып, көңүлүм ачамын. Соки таңганы оңой эле үйрөндү, сөзүн окуп Алипенин эжейин де сүйрөдүм. Болсун бизге кабай эмне үйрөтүп, эмне билдик, анар тогон сабалы. Өттү истесен сабак, бүгүн бизде салтанат. Башка окууманды сытып, Алипе менен коштоштук. Мен кошо айтышып калабыз, эми койдо башка китеп коебуз. Ата эне кууганычтуу сабактын оюнчу. Атаңгадан башталат, ата апалыйсыз, атаңгадан аталат. Яса, бул кантасы боягым. Тасы күргөсүндө билим алып келдим. Мурдасыңызда издеген кыймылдарын дабагандыгы эң калпедагы. Мыкты окуп мектепте медаль менен бүтүрөм, министр болуп түшпөктөн мен апамды сүйүндүм. Мыйзам эстеп кезинде мен болсоңуз болодун, настабандар эсимде. Өлө жерди кып буруп, өн жүрөгө кирсек, өнөгө төркөн куттуруп. Сумнун тигичтен сумдан түшүнүп Сырахмат ağam. Kuan. Tardı kesip öttüktü, şapra bakan darıya, şaşıp aytı şaripa, ak buratı carıya. İşi gerek eline, gerek de bilemin, ele kemye ekenin, ece kemden bilemin. Az menen 36 da şadıra tokot yaptık. Yadan giyin tanga yok. Şaroka Çok tatlı. çok taktı. Meryem. Daha çoktan akıl koptu. Hayırsı baydın hayırsı. Bekrat. Bağlay bilgen
Mısır'ın günün tümseklerle nasıl olduğunu evi gördü görüp, girdi görüşüp, Türkiye buradan çalanda, töğü çığlık kalanda. Bizim geleceğimiz olan okçularımız, ballarımız, gelecekleri genç olsun, Atenes'inin, bir tuhanlarının sınıftan. İçindeki cüce devrim amaçlarımız. Bu bayram gününe koyuyoruz, bayramımızda böyle orada biraz var ise. Sınnattap kirgende Жетелидің билим көзді жарып күндөргө Эң жакшы көргөн дүйнөдө теңдеши жок ата-энелерибизге арнап жырларыбызга кезек берели. Менин акылдыгым бакпай билгин Таңазалап дүйнөгө такпай билгин Жетшегип таңазалап койгондон Кулча иште бак сүтүн актай билгин Айым күнүм ата-эне
Apam öğretsin. Meryem kolunu al. Adakanını kolunu al. Bana Sizin apakem, tügöngüz aylık berekem. Ateştep yürü östürgön, altından yenin apakem. Bolot var. Al kadarını. Arda. Atto aydaktı Var bolot. bay boyda aydayım. Ata önemli ayttanım dayım kıyam sana. Apam öğretsin. Haydi. Benim tügü östürgön, ardağım yenin apakem. Ben öşürüp yürü, altından kıymet berekem. Norvasa kuanamın, canım da olsa küçük kuralamın. Ömür beden soğuk dayava dep, kolaydan sıranayım. Altında bilirim, ağlasın çuluğun, dans pişirin. Tanrım halde yaytıp bakanım, bütüzünü kıdırıp, aytıp büstastanım. Bazı çökülgönümüz cagatta, siz gülsöz, jürok bakıp tabatta, kabak tukup, siz gayıtığa başında, biz bu ülke canıp gidine balakta. Can dinle hoş gelin. Duran çakmım, yolda faydalanıkta. Gülümüzcü, can dinle olsun. Bu alanda bizden ilgili mutlu olsun. Daima sen benim mahkemamın apa. Hep seninle gece avlarımın apa. Bu anımsın ada. Bir gece gelip haykanarım. İnanımsın ada. Kızlar bugün bu yerge kanıp gelgen turbayı akıyette aysak dep çağınıp gelgen turbayı akıya Gelsin, apa kendine gelip bir tecrübesin. Akıya. Yerkenin kızları, yağmurun hazırı, alırsanın kızları, orayı süleyip hastaları. Telefon açıp başını döndür bana bir kop, eğlenin akıya. Stay deli görmüş, mayıştan oyun. İşten oyun telefon başlıyor, şuratınca koyuyor. Hep geçtin etmezsin, rettirin gecetmezsin. Takı geçen kadar bay, gecetin etini cesarsın. Akıya. İdiş cu dese fu degen, apasın özü cu degen,
Akılsız kızlar bizde көп, iPhone'dan başka bilmegen. Akıya. Сымкасын футбол ойногон, оюнга такыр той болгон. Балдар көп биздин арада, болго жатып сыйлагон. Акыя. Акча судап күнүгө, абакесин кыйнаган арабызда кыста бар, аракеттен кылбаган. Акыя çok азаматсыңар балдар. Biz ушул акыя сыяктуу айтышпай Bilmeklerle vararız, alikeli alırız, tamlalarını bağırız, barınca da bağlarız. Abımızı yürüyeyocu, zırni kıymın. Alife, okuyuluşu bilge, alfabeti çatacak, aydalı yecege. Ya Alife, okuyuluşu bilge, alfabeti. İnsanlarını yapmadık, bilim alıp tavladık, gençleri sürüzdük, ana okul başladık. Ağama, uçu bir yer, alfabeti catta, aydalı yeceye. Limon kurban oldu. Bolu tekere çıkma. Askerliğe daha eksik olmaz. Krasayın çok kaldı. Ondan Fransız hayrat devam Dayan dok, hani yok şeyde. Sancak kuşta salsak ne söylüyor? Biz mektepte aybay sonunda olarak bizden ошо 9 ай окуп ошол окуунун 1 айыбызды алып берип майрам жакшы бир майрамыбыз болот да. Ошо эле ошо бүгүн уясына эч нерсе билбей коюу карап балдар болуп келишсе бүгүн эмне деген гана таланттарга ээ болгон өзгөнү куту болсун балдар. Мектептин болсо кечээ эле атташтыңар эле уже такшалган балдар болуп калыпсыңар. Силерге келечегиңер кең болсун, өмүрүңөр узун болсун. Эң негизгиси турмуштан орун тапкан адамдарга булагы. Эжелер айтып өткөндөй ошо фундаменттен куруп түптөп атасыз, системага түшүп калганын көрүп атабыз. Балдардын басып турганы, барды мектеп эрежесин сактаганы бааркы көрүнүп турат. Кымбаттуу окуучулар, кымбаттуу ата-энелер, бүгүнкү майрамыбызга куттуу болсун. Мына бүгүн балдардын жана ата-энелердин эсине кала турган эң жакшы күн деп эсептейбиз. Бүгүнкү күндө кичээ эле кичине жаңыдан эч нерсе билбей босого аттаган Biz olayı da görgön yoktu. Öz
жүрүм турумуна талантына карап бир номинацияларды бергенге аракет кылдым. Көптү билип изилдеп сезүүнү келечектин ээси болуп такшалган китепти сүйгөн окуучу номинациясы менен Жээнбеков Санжар сыйланды. Бул китепти сыйланат. Эң шамдагай окуучу номинациясы менен Тынчтыкбеков Мурел сыйланат. Эң активдүү окуучу номинациясы менен Жумабекова Аделина сыйланат. Эң тартиптүү окуучу номинациясы менен Токтобекова Айлин сыйланат. Эң үлгүлүү окуучу менен Аделина Мирбековна сыйланат. Окуучу номинациясы менен Касымбеков Болот сыйланат. Эң зирек окуучу номинациясы менен Аттокуров Бекзат сыйланат. Эң чыгармачыл окуучу номинациясы менен Айдисова Шерин сыйланат. Эң шайыр окуучу номинациясы менен Бактыгулова Мариям сыйланат. Менден тереңин изилдеп казган мыкты эр азамат уул кыздардан болот деп жакшы ниет кылалы. Радиоларның жақсы оқыған көрсөткүчтөрүнө ээ болдук. Элдерге кичинекей кыздарды, балдарды эстикенде эле абдан кубанычта болуп турабыз. Чоң рахмат радиолар, сизге ийгилик, ден болсун. Сенин эмгегиңди тактаган, биздин эмгекти тактаган угуздардан болсун. Анан балдарына кичинекей эмең бармы? Ооба, Каалоочуларыбыз Жетимдер билип отуруп айтып, сиздин Жаматка каршылык берген асындарым. Ушундай азыр баарыбыз көп болуп отурабыз, ошо радиолерге кандай жетектеген, кандай тарбиялуу тартипти баскан турганда сүйлөгөн сөздөрдүн баары кандай жакшынака болуп турат. Айбас көрүп туруп, көзүбүз табандык ата-энелердин баары сүйүнүп отурабыз. Аны мен эмне дейли, келечектер кенен болсун. Алгач мектеп босогосун аттап келгенде жетели